Amang pada nami. Panay Manel. Panay ba nung video speaker? Panay ba nung video speaker? Terpalinig doon. Ini direkam tahun lalu dohon bagasan asadaw. Di bagasan o pasok pi amang pada nami. Godang mula-mula, godang sopa. Ibaga sa tikyon, Panginoon namin utoktong, imana di guari, godang mihalak na badia. Ihalak Kristen, di batipo do godangon. Labi godang mihalak na badia di surga. Sakap isi mangelik pinibata, mahite akahalak na badia. Asa di lehon, asi launang lahon na badia. Unar jala daulat, saliling mangolu di tanon. Lagi macam mana godang mihalak nabadiyai. Ainain mga liyak mahami nuay somon parliyak ni natinok kay tidulok tuturuan asa anggia somon nidok ni natua-tua yuruk dalam buluson yo aib daboton say haribot sohari ribuan saat tungulu nama nokkom asanggian sambahi sauruan kita pamajuan huriaun jalarak tapak raktos lau mangalo waso ni musuh pangago bandang gudang si monang monagi ukut magutan.
Panggual Pargosi, Rumah Sakit